Constitution thugai bise Manipur thugai bise BJP nani hai bise Manipur ki praja khuding mangna 99% yaraba matamda Manipur shanti lakani BJP lerim kai di Manipur da shanti lakadu mandre hai wafam je thamjar Constitution gidamak Constitution linkhat ki banumi adopt tau ki banumi ni hai na di palon tawi Bharat na aduga Constitution khongaung na riba ma sigi damak tadi makhoi nungang ba popi deba even India pumbada constitutional right मैम मांगल है अतई शांतो ना है Manipur da उजे constitutional rights खंगाऊं ना बने सही article 19 free movement में लेंद्रे article 14 equality before law मी खुदी मुंत समान नृत्य तो गदम ने तो दे article 21 right to life and protection personal liberty सी कम तर protection लेते शुकुम में आम सिगी मतकता popular government ama thamgadab su thamdre popular government se amaka mayamna confuse alani mayamna government se kana na thamgadab ni popular government na sai speakers ne government lai tabet government se state claim to the kai ha bakadai ba nati state amagi na thai union territory government semja ge ha se lai riba majority oi riba party do MLA am kari do madugi legislative party ki leader na amalai ke ne ba eko congress su CLP na congress legislative party ne leba legislative party se system minister oi ga doi ne ba mana ne ba claim to ga doi se adu kasi ba claim to pro BJP ki no mo unity oi boi da na te legislative party resign to khwa kana khan khage han gi leba ek sem sin na ta ba legislative party ki leader kana khan khage ba khan ba ai di phang de ta de ba mana mi manga legera kul legera yankhai legera mana state claim ama to gadam ne ba governor da ai government semjer ge na adu leader do na government semje ge ne state claim to dragadi kanana governor na lalo noi sakar oi ro pirakadro 2017 da sit humbu lebe manungda congress na 28 kai ba majority phanggadab se only sit ahum khokwa leba 31 phangbada sarkar semgadoba BJP na subna gi kunma choi kaeba mana kya wali hai matamda mana mi tara wale ko kunma MLA tara wale ekhoina ahum wali ko aduda BJP ki sarkar Delhi ki prime minister Narendra Modi sarkar na makhada habakpa Manipur ki governor Thamduna Nazma Sulatuna BJP na habakpa governor do aduna minority over Kunmatoi Kabada, Sarkar Simnai Dongta, invitation Toweb. Swai the constitution to Gairamne. Majority da Sarkar Semba, majority ne Sarkar Sempaki invitation, people Chatlabine Masi. Must practice it. Hey, Masingiam the Banako, BJP orga, the Semga the Menaka orga, Lakpa Pobra, Chungra, Panbrata orga, Nam put the Sarkar Semi to never. Manipur advise that Louis Kram never. Constitution to Guy Kram never. I go MLA, Mantri Singina, I go Sakar Parlo, a power parlo, and Harald and Tokrin Manep. Amakalaksa gave up. I go lay river Pibum Singchida, I go na state claims to Toga Sakar, Semande, and a Banam to Dushi Canada, no to Dushi Sinida. Legislative party leader to na Sakar Sims again Haraga, Governor Yarakte Hargadi, another Atopa party, Makala Atopa party in a claim to Governor. How did the Moiki called dog the MLA? Quite a sound labor, a queen claim talk there. Anyway, Sina Moy Craseva. BJP leading when the communum token. Nuxina si, Nuxina Bagi Wapam da, Hai si Haina, Santi Puraxi, Haina TV discussion, the Hiraga, Communion with Besum Ekaikhumnaba Tapaki mi Ekaikhumnaba, some anti community Amagi Magda, some Ganga di Kamina, but they look Kangamoy draw. Manipur is a Kangamoy draw to possessing so. BJP I do how did Manipur toy with Iran say BJP failure ni in the Apumbata BJP failure Moina Tawina Taholimni. Haina Kangnaba Mayam Pumbana, Sama the Samasume Kangaba, Sigi Maraksida Maka, Ekoi BJP affiliation Java, was that on Sana Mahare, outer MP Dudi, Kukina Botarga, Kukina Duto Hire. Aduki loan to Haragadi, particular community like Argadi Manipur Gimatation, Kamba Kamuna Pirkari no Hankarem. Ekoi the particular community the base or Tauroship. TV discussion, Porum Zequin, and Ekoi the neutral in a Santi Pogs and P shape. I say the community is community the Pandeva. Kanan Lali Kanan Sumedo
loina praja myam na khangeba adubu shanti purakse hainu honar gadi aikoina sum kak mi lakpa yadan ngai ki tingang jum dorga haidi changthok jangji sonagi shanti wai sana sena shanti purakse na valley gi intellectual kya na civil society organization kya na su shanti purak na honari government na su initiate jam da khra tawri pen de ne khoina haidi marak sida maka aikoi gi congress ki mp adugi kabu gi adai kabu gi haina praman to pata gadi madudi amaka phasati haibani de anyway sina na kalam do jakhraga haujik laiba pot sida constitution thugairi bise manipur thugairi bise BJP nani haibase manipur ki praja khuding mangna 99% yaraba matamda manipur shanti lakani BJP lerim kai di manipur da shanti lakadu mandre ai bo afam je thamjar governor na miyam da toriba appeal haiba tare mase thabak oina onthorake hai taraga de khoi yamna sincerity amaga loinana thabak toba leader amakhakti changdori bani but adubu PR lenga sida di governor na leader amakhi role lobani na masida khoi gi magi makhadra riba khoi hanagi government pibirem leadership of the house se function bangam da bagi pot amakhak sulari bani adu taraga di hariba praja da toriba appeal se just akhoi wahai khak oiraga tokodoriba masi thabak oina pangtokpada de duma ngamdabagi situation amakhakta leigadabagi mawong oibi manbibra oja kamai thamininge manipur da thamliba hauji governor si masi delhi na control tawraga delhi gi sason makhada union home ministry gi makhada makhoina lepkadaba phamgadaba madu khaktani mana act tawbase aduna ni governor na yam chamba wangangi se ramdi magi masagi knowledge masagi experience aduga masagi apamba sijinarga wangang bangamjadi haibdu magi yamna simplicity oiba yam icham jab statement sina ikoi khangbangam state asida sahi aniga tha taret nipan sumaina tangdu leita ta phibam da leiraba sigi sida haujikta yamna thiengaga mahakna hoigi furup masen nuksina gadawni violence na kai sukana bapur oi haiba singa saigi mamang du saibi re state amagi head haujikti state sigi head ni haina leibani governor si ado maki wadagi magi machindagi thokpa wani ne lode masi chumnagi matam ngaibagi oina india gi prime minister Narendra Modi gi Home Minister Amit Shah gi makhoi gi apamba do sum matam ngai han bagi khoi gi makoina popular government ama sema ngamdribagi matam sida makhoi gi BJP gi regime si amkana halakpang ngamani haiba tanja do adu yodringai phogi manungi substitute oina chumna akhoi gi dummy ama thambani haina logdaba yade kaigino hai matamda governor si karigumba manipur sida nalamdraba atop state ta oiramaba PR si aduga center dana BJP si oiramdraba natragana manipur dana BJP gi absolute majority oiramdraba adu oibata agadi PR gi mapang si aduga de kangane india gi democracy da khoina constitution gi manungda polam ani khak yamna maru oibi importance oi polamani si constitution da ekhoi article 355 si ahan bada 355 si apply to bani state natragana any jaga ama union territory oi be jai any jaga ama do oi be jai madu state adugi natragi union territory adugi mafam aduda ekhoi external aggression natraga internal disturbance ama la haiba taragadi center ki forcing na haiba tare union of india gi leiriba central forcing na union of india na sangjil laga maduna ekhoi gi mafam mado state natraga union territory adugi law and order da mateng pangaga madugi ekhoi gi external aggression haibi mapal lebak tagi mapal lebak tagi ni ko maside external nei mintoi she natragana manung gi oiba manung dagi su internet disturbance lakpa matamda law and order si control tawraga thamngai honaba matamda article 355 sa na apply tawe masigi article 355 si May gi tang ahum 2023 da violence si akanba violence si broke out to matamda
Heng nongan ba tang mari megi tang mari gi 2020 ge 3 gi numidang wairam pung tariat makhai tariat khrai helak pa swaida local TV channel singda ikoi gi Manipur da article 355 imposed operation ba hore na haido khiba masigi se ikoi gi Manipur gi paliba government matamdra popular government ama BJP gi leibanina makhoina madu chatna de madu kana na haibno kari haibno ina adom chelaga lei kana gumba koi gi fraternity legal fraternity dagi phawba adum haik pa yawi madu che notice thokadam ni adu to roidam ni even aikoi maksi congress si so person oi jeba aikoi ji angoba tabi tan bi khiba adu bai khoi na haiba che yaudruga suma si chatna ba hore haiba se kona reality di last February gi tang 8 2025 ta Manipur gi honorable chief minister oiramba Sri N Biren Singh na resign to Rabi matung dagidi article 355 nahan na sanarabani haibase amak mayek sing uleba aduga February gi tang 2020 ga 5 ta Manipur da article 350 gi 6 ki makha da president rule imposed tore madugi president rule sida animated suspension only assembly si dissolve tok de masi tha taruk ki Parliament pass the Ramatunga Taru ki Shanduaga, even Sahi Om Boba Tambia, Constitution. See Masigi see I quite a Prasada, Manipuri Prasada, Amadi, India Apunbagi, Prasada, so India government, Nam Takta web. Nam Takta we may exchange day, Article 355 Sunday Avenue Makoi Pazana, Claire Mam the Utte, quite. Madu makoina aikoi security reason da makoi utre khalaga so article 356 salaiba matam da di upai leitam ni na phong dore masigi matam da sai gi governor ma hapa matam da governor hapa ga tha taruk salai re tha taruk salai ba gi another tha taruk am su changde hauji chai ma pha dore sigi marak sida local da gi magi dam ta tangai fadana advisor to governor si yam drab da tongan basing dagi masak nai ba ahum dagi tadana hapaga local issue ji deal taw ngai gi hona gadam ne madugi provision to master play leite ba aduga mahakna leiri bu pochi chief secretary soi koi Manipur gi mapan dai ni khange DGP chu mapan dai ni khange governor chu mapan dai ni khange aduga Manipur gi issue sida karamba mong da tawraga process organization ga dagi irang sai ba si puthok pagi mohta center ki jakai nga Delhi jakai nga to minna dum matam len boin tawe adu ibatar gadi ekhoi sai gi haibiri ba yamba zatom sana haibiri ba dumaina Manipur gi governor se matik shari brahib question nam lai that means ma matik shari brahib di malai kai ta brahib nate ko nataga magi personality de singna banate shanti pura ke haiba tar gadi peace mission gi damakta di masi peace mission gi ambassador oiba matik shari brahib si questionable ne yes lan tho aba mafam amda sahi ahum lan tawra aba sahi om phaga da mafam amda peace mission ama phawba purak pangam daba targadi madu shanti gi peace mission gi ambassador oiba yaro governor haibasi mahakna everything state aduki di mana head oiribani mana ngasai gi policy khra puthuaga mana khangdaba policy du ngasai gi advisor sing du dai logadam le advisor si tongan ba community de hapiu particular maitai community de so hapiu naga community de so hapiu maitai pangal muslim de so community de so hapiu sumaina tongan ba hak even cookie gi officer sing lai ri neighborhood officer sing retired officer sing makoi de so hapaga maram de Kanglup ani yang tina re kanglup ani crime to violence hoya ga de makhoi ni da khak sinna do ga lai thok pa yaro ba third community ma gi intervention tangai phade ba third community ji kana oi naga oi maitai pangal loi aduga state government gi ngasai gi commissioner secretary principal secretary makhoi ga ta na tingnar ga governor gi advice makha da peace mission phajana sem ga dam ne ba adu sem ga thau si kari ma phok tau da bida tumina na san na thanda yana ro haibdi ta singna Hairugadi Manipur Dalaiba violence se Subloi Luisaning de Habidune Makoina Luisaning but Argadi violence Luisanding Marakta Haraku may entertainment sin by Kaita Kale. Why? Me can do a sang I can be abra.
Yes. Mi kan raga sangai kan ba ya ba sangai di festival la kan gadam na te ba sangai lei ba kai bulam jaw gi protection pi raga sangai kan gadam ne ba Yes. sangai lei ba kai bulam jaw sangai phangi ba mafam du da ne sangai pharaga hat ka da ba sangai pharaga chari ba mi sing do madu punishment pi gadam ne ba sangai se ko festival la kan gadam na te Loktak festival to loktak ngakan gidong na tiba usi ke wildlife protection gidong ta masidi just chumnagi aikoi gi calendar program amo ina miam da bahap ta nangai gi da mak program ama sinje bane ba particular present situation je di sangai festival je only name se kake one day is enough no makak to gadam ne kai gi no mioi ba ki punsida jumbal labi kya me thar ki thok thok pa numit nuai ta ba thok thok tu da luhong ba gi bor kai na gi mi ki punsi gi ama khak tang thok pa punsi lai pun sem ba gi bor kai na gi lambi da lama khang da kai khriban na tra masa kya ma puroi ba kya na ta gana imung manung gi punsi kya pi kham na kram matam si dai koi na festival to ba gi art festival is entertainment harau ku mai ne ba only sangai kan ge festival si no motor shoot to get no makhak tawraga masi aikoi officially manipur amadi malem gi praja singda aikoi sumaina sangai gi in the name of sangai yam atang ba sa mani khangi madugi damakta aikoi festival ama sahi kya leptan to pudo haujikti handaki situation sida present situation sida matam tension le harga no makhak ni khak to bada kari kai ge ba ngam mi hai matagum manipur gi people gi against ta governor na nampu da to ba si oi bata gadi manipur gi governor si manipur gi interest la lei ribra manipur gi against la lei ribra ba question ne ba myam nang ai si aduna haujik lai ba pot sida mahak na lei ribu pot sida peace mission committee tongan tongan ba furup ki sem gadam ne ba saigi legal community gi si doctor community gi adagi engineer community professor ojasing community sumaina journalist community gi tongan tongan ba mi si pau phauner ba phone da wari sanar ba unar ba khon ba tar gadi nuksina ba lakane nuksina ba lakane laiminner di khana ba su yawi nuksina ba su dum lai kane laiminner ba se khana ba su toy gani aduga unadra kwanda di missing oi ba magi I miss you oidu ai nang bu kaw ba ngam di haibado laimina phupse yam nuksina na laimina ba maitai na kuki nupi lo ba myam le ba kuki nupa na maitai nupi lo ba le moi dra ba madugi video da Facebook da social media da madugi imung manungi masa sing mapa na masa sing lai mama ga laimina ki ba ngang sing mapa na tonga lai ki ba sigi nuai ta ba yam nuksi ba tragedy oi ba wari myam su social media da koi reality da uye ba masi koi kyam koi na sum yeng lai ki sai de ba ana masi koi se manipur praja se india ki policy india government haujuk ju pale government sina mi yoin uda bagi lisat amara haina haida bangam de aduna manipur ki governor is answerable manipur ki praja answerable oi maram de mahana sumaina namsal laga isam chamba delhi ki maron amate na wagi maron dawna lo loina sandi na sana pujaro haiba side governor later su phare adu oi bata gadi governor later bidai khoi na wakat pam later da ekoi masena hona jar ge haiba wafam ma lakane apse tamjare okay am phadan thambikra koi gi praja singna oina khoi gi lairiba pr lenga khoi gi leader singda khoi gi appeal tawgadaba khoi gi wakat kadaba gi moong da khoi gi leader singna oina praja da appeal tawrapagi pot ama khak lakpa masigina aningi bese koi nungda leiba pot se khoi gi lan se na sana tanda dum loisan na bokhna zaro habagi question ama khak labra haba gi pot sine khoi gi tongan ba khoi gi wafam bakta phongdok taraga su haba tare masi wahai khata haba na taba khoi thabak oina pangthora kanda akoina tawriba thabak tuna sini habagi mangda thamma kanda praja singna thazaba yabagi steps sing de local haning bagi potani ai aloshila pa conclusion point oza rabi dalak chagi oza khoi gi makhata na khoi pr lengak ta gi du lengak ta gi so khoi gi praja amo oina so asa thamninga gi pot na makhak su leitraba gi pot na makhak leire adu itara gadi khoina hozik oza tomjana so habi ki ba da maina khoi gi thabak sing se khoi gi lokhat pagi matang matam se documentic hela bane hozik se khoi gi chahi ahum pharak ka dora bane manipur gi crisis se du hozik for the idp sing mayum da hanjan bagi ngam da bagi pot makhak leire bani sangai festival pangthoi ozana sung sai thambi gi ba khoi sangai festival pangthoi adubu sangai khak kan baduna sangai bu kan gadori ba se khoi mioi ba singsina di kan gadori ba se du mioi ba se vokta kan bangam da taraga di sangai kalaga kari kana dori bu habagi pot makhak sulai bane oza conclusion point tabi
मसे कोई आन बराउंड साइज के मणिपुर की गवर्नर सी दिल्ली दगी रिमोट ना सीजनर को पोट अम खक्तनी दिल्ली से कनाना पाई बीजेपी ना पाई रे बीजेपी पाल बकांदा कॉन्स्टिट्यूशन से मथक मखा ओंथोए ना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तौखिबा 27 नवंबर 1949 दु ngarang palon taweba constitution गिदमक्तने कॉन्स्टिट्यूशन लिंखट खिबा नुमित एडॉप्ट तौखिबा नुमित नि हाइना दि पालन तवी भारत ना अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन खोंगाउनरिबा मसिगिदमक्तदि मखोय नुंगांग पोपी देबो इवन इंडिया पुंबदा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैम मांगहले अतई सांगथोना हारगे मणिपुर दो जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खोंगाउनबने साइगी आर्टिकल 19 फ्री मूवमेंट मलेहंद्रे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ मी खुदिंग समान ट्रीट तौगदबने तौदे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन पर्सनल लिबर्टी सी कैमता प्रोटेक्शन लेते सुगुम मैम सिगी मथक्ता अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमगदबसु थमद्रे पॉपुलर गवर्नमेंट से अमका मैम कंफ्यूज चलनी मैम गवर्नमेंट से कनाना थमगदबने पॉपुलर गवर्नमेंट सही स्पीकर से आए गवर्नमेंट लेतबन गवर्नमेंट से स्टेट क्लेम तौदे काय हाबकदबा नते स्टेट अमगी नथा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सेमजगे हाबसे लैरिबा मेजॉरिटी ओइरिबा पार्टी दो एमएलए यम कारी दो मदुगी लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर ना अमल लेकेनेबा एको कांग्रेस सु सीएलपी है ना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने लेबा लेजिस्लेचर पार्टी से चीफ मिनिस्टर ओइगदोइनेबा माना नेबा क्लेम तौगदोसे अदो असी बाबा क्लेम तौब्रो बीजेपी की नो मो यूनिटी ओइबोइदब नते लेजिस्लेचर पार्टी रिजाइन तौख्रबा कना खनख्रगे हानगी लेबा एक सेमसि नत्तबा लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर कना खनख्रगेबा खनबा अखोइदि फंगदे तादेबा माना मी मंगा लेगेरा कुल लेगेरा यांखै लेगेरा माना स्टेट क्लेम अमा तौगदमनेबा गवर्नर दा अखोइ गवर्नमेंट सेमजरगेना अदो लीडर दुना गवर्नमेंट सेमजगेन स्टेट क्लेम तौद्रगदि कनाना गवर्नर ना लालो नोय सरकार ओइरोइन पिरकद्रो 2017 दा सीट हुंबु लेबे मनुदा कांग्रेस ना 28 कायबा मेजॉरिटी फंगदब से ओनली सीट अहुम खक्वालेबा 31 फंगबद सरकार सेमगदोबा बीजेपी ना सुबनगी कुनमाथोय कायबा माना क्या वाली है मतमदा माना मी 10 वाले को कुनमाद एमएलए 10 वाले एकोइन अहुम वाली को अदुदा बीजेपी की सरकार दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार ना मखादा हाबकपा मणिपुर की गवर्नर मतमदुगी नाजमा हेसुलादुना बीजेपी ना हाबकपा गवर्नर दो अदुना माइनॉरिटी ओइबा कुनमाथोय काबदुदा सरकार सेमनगाइदोंता इनवाइटेशन तौवेब स्वाइदगी कॉन्स्टिट्यूशन थुगाइरमने मेजॉरिटी दा सरकार सेमबा मेजॉरिटी ने सरकार सेमबगी इनवाइटेशन पीबैसि चटनबिनेबा मसे मसी प्रैक्टिस है अदुबो हे मसिंग याम दबना कोई एकोई बीजेपी ओरगदी सेमगदमने न कौरगा लाखपा फोइब्रा चोंग्रा फनब्रा तौरगा नमफुदा सरकार सेमिदुनेबा मणिपुर अदवाइदा तुम लोइख्रबनेबा कॉन्स्टिट्यूशन थुगाइख्रबनेबा अखोई की एमएलए मंत्री सिंचिना अखोई सरकार पार लोइरे पावर पार लोइरे हराउदन तौख्रिनबने अमक लाक्सगेबा अखोई की लैरिबा फिबम सिंगसिदा अखोइना स्टेट क्लेम सु तौद्रगा सरकार सेमहंदे न बनाम तौदोइसि कनादनो तौदोइसि सिनिदा लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर दुना सरकार सेमजगे न हारगा गवर्नर ने यारकते हारगदी अनदर अतोपा पार्टी अमा खल अतोपा पार्टी ने क्लेम तौगदमने हौजिकति मोइगी खाउजाउदि एमएलए मसि क्वाइदि चाउंग लेबा अखोइने क्लेम तौदेबा एनीवे सिना अमो एकराजेबा बीजेपी लेरिंग खैदि कम्युनियन अम थोकनेब नुक्सीनसी नुक्सीनबगी वाफमदा हाइसी हाइना शांति पुरक्सी हाइना टीवी डिस्कशन दा हाइरगा कम्युनियन ओइबा सुम अखोइ मसेनदा तंपाकी मी अखोइ मसेन सुम एंटी कम्युनिटी अमागी मायक्ता सुम गांगदी कमाइना मैतेलुन खंगमोइद्रो मणिपुर लोजी खंगमोइद्रो अतोप जाति सिंगसो नदे बीजेपी की आइडल हौजिक मणिपुर थोइबे इरांग से बीजेपी की फेलर नि इंडिया पुंबदा बीजेपी की फेलर मोइना तौ थवैना तहलिमनि हाइना खंगनबा मयाम पुंबना सामद साम चुमे खंगबा सिगी मरकसिदा मका अखोई बीजेपी की एफिलिएशन लेजबा वजारतोम चाना माहरे आउटर की एमपी दुदी कुकीना बोतारगा कुकीना दु तो हाय अदुगी लोन दो हायरगदी पार्टिकुलर कम्युनिटी लेरका आरगदी मणिपुर की मैतै सिना कम कामुना पिरकारी नो हां करे अखोई दी पार्टिकुलर कम्युनिटी द बेस और तौरोइसे टीवी डिस्कशन से फोरम जे अखोई नाइन बजे अखोई दी
न्यूट्रल होइना शांति के पाउजेन पीसेब आई ngसाइदि कम्युनिटी बेस कम्युनिटी द पंदेब कनान लाली कनान चुमे दो लोइना प्रजा मैम न खंगेबा अदुबु शांति पुरक्सी आइनु होनर गदि अखोइना सुम कक कक मी लाप यादन ngai की तिंखंग जुम दरगा हाइदि संथोक जंगदि सोनगी शांति वाइ सानसेना शांति पुरक्सेना वैली की इंटेलेक्चुअल क्या ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या ना सु शांति पुरक्ना होनरी गवर्नमेंट ना सु इनिशिएट जाम जाम दो खरा तौरी पेन देने कोई ना है मरक सिदा मका अखोई की कांग्रेस की एमपी अदुबु अदुगी कांगबु की अदाय कांगबु की हाइना प्रमाण तो बतारगदि मदुदी अमका फसती है बनी दे एनीवे सिना नाकलम दो जखरगा हौजिक लाइब पोतसिदा कॉन्स्टिट्यूशन ठुगाइरि बिसे मणिपुर ठुगाइरि बिसे बीजेपी ननी है बिसे मणिपुर की प्रजा खुदिंगमंगना 99% यारब मतमदा मणिपुर शांति लाकनी बीजेपी लेरिंग गई मणिपुर शांति लाकदौ मानद्रे है वाफम जे थमजरगल टेंशन जके ओके हम फजन थमिक्रे